Le nganga fia toi whaatalo whaatuai ro tātou tunu nei fo I am tanga le vai so fau e tiu te whao mga ruenga masani. Ai o tala fau ia mai Sāmoa o se mai ele whaafonga. Aotearoa ili teimi amatalia ai le whawhanga fau ale mtanga ruenga o whaatuanga mwhainga whaiva e na ia whaasafu atu le manuia I leo whai whaatuanga umale atu a meise la vai le talo ta mū talo whai maleufi mo maketi atu I whafo wa iei se whawhanga wa amatai na mtanga ruenga o whaatuanga e pe o na whai loe le fionga le minister e le fionga fui mono mai awa tito asafo. Wa whaatau ina mai e tau talo mai le whaatami le sanga le atu whale a lili whaasolo mai lawasi o mai le maketi funga lei e tu whaatasi e ni pusa talo po container e awinatu I maketi atanu e whafo ai muria I whaonga ina le se lenio le poloketi le 2 miliona tala moi tu malo uma le atanu. Au kiro la fo ina le ia a avera ngui kua e mawhai a na haya maingi fi au karvo o ia se au karvo o se anga sa o mga mia se siling e whai anga mai I whakingo vaenga le o kongi fong whaavai ia whapena ia po le kumalo fo whakaukaro le kumalo a waku o wawatu ia pe amai fo I le back house te whaangai kako whaifoli na ia vaenga mo whapena ke au ia whaingo fie ia le kāpenga ngā kantina e kumalo kai kasi I vaenga ia whainga le wakai pere kuala I kumalo o le uwa vai ua ke lele au ngāo o le au whaifakuanga I Sāmoa kau fu I makari ia whongwhawai mai se lengi ia ngā wau ia kam whaikapenga rawa kantina e le kumalo fia fu whaifakuanga o la ui le me aru ia le karu atia ngai ia ngai kokoa ia le loko fia ia teni ia apio se kuala roku le ia kawan kapenga pere kantina le kumalo ia I ulanga whonga le ia kau whai kikia ia makari aku ni manga o ngā whaifakuanga. O le visoasoani dia le malo o le tūlanga o le tele le mea mata wa waia le tātou maketi ma le whaataamilo I maketi ta whaala I le atunuu a mise la vai whaai unga le vai aso po aso tonae o whai e se visoasoani mo le au whai whaatuanga ma whaamautu wai a tātou maketi e awinatu e a tātou olo whaafulisa. Na amantai ne le aso sae le whaai unga le vai aso o na tapu le au whai o loa ma le au whaatawia ma o loa o tau mawha e whaatawine tafutafo le maketi o ia I Savalalu e be o le masani e tae au aso sate I tasi o le fuafanga le maloi nei e whaase o mātu le au whai o loa nei I le maketi funga lei mō le teimile nei le tu mau a o wha wau ngā ruenga wha maea o le ngā ruenga tele le whini maketi ma le pākanga o tāwale awhi po pasi tuane e be o na wha ai loe le whionga le minister o wha atu anga mwhai ngā whaiva fui mono mai awa tito a safo. O le fufuanga lava ia inga ia o le ka penga ia e ka ko I kua le whini maketi ia awana ma kainga mo ni kainga wa mo mawinga ia sa ia wala kuani whakaumo mea maka o waisalo mea se umai ka koe kawa ko umai vaenga le pe ka pilai ia wa esko fama se whakanga fo I na whiunga pania matapinga ia o nea kakungia le kako makeke o ia na sa e maka kuna sangi o nea mi uma e o nea la ka penga fo I na panga vea whare ia ki keli ia marau lau ia e whio poi ne malo le na e fo I oro whakaua la ko ia e kai ia la wane makeke o pare la ka penga li panga venga vaenga uma ia wa fo I le whakauinga fo I ia wana kufu ia o ia ma me whapenga ia penga masani ai whakite le semea puma o iei foi le fuafanga le kāpeneta o le a sila pe toi fo iane ia maketi I le aso sa I le no whanga masani sa e mua po le asa unia tu mau e lole no whanga I le maketi funga lei le ua whaase e atu iai e peo na whaai loe le whionga le minister o whaatu angam whainga whaiva e le iasi le fie le mamalu le atunu o e masani le whaata wane I tae au aso sa te tasi le no whanga fau le o suia iai ia le au whai o loa I tae au aso sa.
Wailalo manil vava ai ngā malo le malo ia tau le le ai to wha mai le fio ango vai moso. Lea na maua i lunga upeng te wha i langi sala na waisea tele as whareile u mawai. O wha o lima se aloa onga mai le kolisi maulunga i pēsenga e lunga lala lau papa i vai moso. Ma wai na poloka lea la tele o ta vale afi ina ua palasi ane lea aloa onga i lunga lea la tele. Mai o le pepo whaamtalanga mai mtanga luenga o leo lo lato whaaftai ea li ima whaipura lea fio ango vai moso. No lato wave wha o ane i lato nei leo fisa ina ia whia ia ia sua suenga. Na mone mawina e au telefou le whanemai i lea soane nafi, na o ane ai se malu le malo ma le toa tasi o le toa whaneo i lato. Mo sia ki whaafo mai, o nolo i ai so na manuanga mai le whaana me lave. Ele ngata ina whaaftai al mtanga luenga o leo ali imwhai pulo le fio anga, ai ina whaaftai fo i lato sa fesoa swani matali ane, e la vea i whanawa onga nei e to lua, i oso wha inga sa a fiai. O le whaamtalanga mo le aloa onga i pesenga, o se li e whanau i New Zealand, ai na whilifili e fia onga i Sāmoa mao o ina leanga nu. Mai na whailoa i whai au telefou i le alo lea tunu o i le whanemai lea sona nafi, mai na ia wha ai loi telefou o loo maa losi mamanuia. Ua wha mawai mai le fionga i atu le epalupe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi, mai i le tōwhinga o le te whono o le lakapisa moa. Mai o swinga le temele nei o tūla ngā tōwhi, e peo na ia i lalo tūla whono, o whase a nei le fionga a namulau ulu sa miliota, e tau aveina le tōwhinga mō le temi nei. O le fionga tui le epa, e le tau whaailu ina le telo tau sanga, a o aveai o ia ma te whono le lakapia le atanu. O le tau sanga a whiwa se la wivas formalitasi, na whirwhiri ai o le sui o le komiti whaatonu, ma aveai ma te whono. Ma wā toa le lua se formaleonu tau sanga, o avea ma te whono, o le lakapisa moa. O tala fōwia, manuia le ni aso le tātua tanu, whasai fōia.